Nongeye kubasuhuza ndetse no kubahereza ikaze muri aya makuru yacu y'uyu munsi. Ni tariki ya 26 Ukuboza mwaka 2025. Dukomeje kugenda tunabifuriza iminsi mikuru myiza ndetse no gutangira umwaka ukazabira umwaka mushya muhire muri rusange. Muri kano kanya ndagira ngo tugaruke ku nkuru y'incamugongo yagaragaye ku munsi w'ejo, nubwo mu bindi bihugu bitandukanye nko mu Rwanda ndetse n'ahandi bari bishimiye iminsi mikuru ya Noheli, ariko kandi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo imirwano yiriwe umunsi wose mu by'ukuri iri guca ibintu ku rwego rukomeye cyane. Nabwo kandi turakomeza kugenda twerekeza mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi naho korera imereye nabi cyane. Abakongomani bahungiye mu gihe Alliance Fleuve Congo M23 igaruraga ibice bitandukanye by'urasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi bakaba badashobora no kwemererwa gutaha muri rusange. Turaza no kwerekeza mu yandi makuru agiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino ku isi. Ni nk'ubwo ngubwo Papa Leo wa 14 yongeye gutungurana avuga ko rwose asaba ibihugu byinshi cyane bifite uruhare mu ntambara yo muri Ukraine guhagarika ndetse bagashyira imbere inzira y'ibiganiro. Byose turaza kugenda tubirebera hamwe, ni imirongo y'imbere ku rugamba. Ndagira ngo twihuse cyane turebere hamwe amakuru ku buryo bwimbitse. Ngenezwa Tuyiringire Ahmed, reba hasi handitse subscribe, ni amakuru menshi cyane uzakomeza kugenda ubonera ku gihe. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije na Wazalendo byahanganiye bikomeye cyane muri centre ya Makabora, teritwari ya Fizi, mu bihe by'iminsi mikuru ya Noheli. Iyi mirwano yirije umunsi wose ku munsi w'ejo ku itariki ya 25 Ukuboza mwaka wa 2025, yari iri kubera mu duce twinshi tugize iyi centre turimo Makabora ya mbere, Makabora ya kabiri, Kiringi ndetse na Kirambi. Hari hifashishijwe intwaro ziremereye cyane ndetse n'amadrone y'intambara. Abaturage benshi bo muri Makabora ndetse no mu bice bihana imbibi nka Bangwi, Kasenya ndetse na Makabora ya mbere bahunze ku itariki ya 24 Ukuboza kuko babonaga uruntu rw'uko imirwano ishobora gufata indi ntera bikomeye cyane ku munsi wa Noheli. Berekeza mu bice bitekanye birimo umujyi wa Uvira uri mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe n'ubundi mu by'ukuri byari bikomeye cyane. Amakuru ava muri Fizi hamya ko rwose ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri kongerwa muri iyi teritwari, cyane cyane mu gace ka Swima ndetse na Munene. Indege n'ubwato nibyo biri kuzigeza muri iki gice ku rwego rukomeye cyane. Ni mu gihe kandi ibiganiro by'amahoro biri Doha muri Qatar byo bigikomeje, ariko kandi byose bikaba byaranze kwitabirwa na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikaba iri kubona gukomeza gushyira imbere imirwano ari byo bishobora kugira icyo bitanga. Abarwanya FCM 23 nabo bari kongerwa mu bice biri iri huriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rimaze iminsi rigenzura, cyane cyane nka Makabora, mu gukaza umutekano wabyo. Ku munsi w'ejo ku itariki ya 25 imirwano yarumvikanye muri Makabora, ariko abaturage bari bagiye gusenga bizihiza umunsi mukuru wa Noheli. Gusa cyo n'ubundi imirwano hirya no hino yari ikomeje kugenda ica ibintu ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Ni nk'ubwo ngubwo ukorera ikomeje kwibasira impunzi z'abanyekongo zahungiye mu Burundi. Imirwano yabereye muri ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho bivugwa ko rwose 8 bamaze gupfa. Izo mpunzi ziherereye mu nkambi ya Gatumba mu Burundi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi HCR ryatangaje ko rwose ku itariki ya 5 kugeza ku itariki ya 16 Ukuboza Burundi bwakiriye impunzi z'abanyekongo zirenga ibihumbi 80 zaturutse mu bice birimo Kamanyora, Ruvungi, Katogota ndetse no mu mujyi wa Uvira. Ibi byatangajwe n'umukozi ushinzwe gukurikirana ubuzima bw'impunzi zo muri iyi nkambi utatangajwe imyirondoro ye, wavuze ko zishwe n'iyi ndwara ya kolera iterwa n'umwanda ndetse n'imirire mibi kandi n'imirire idahagije iri mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane ko rwose igihugu cy'u Burundi cyabuze ubushobozi bwo kwakira zino mpunzi, mu gihe n'ubundi kinanga ko zitaha mu gihe zo ziba zifuza gutaha. Yavuze ko izi mpunzi zibarirwa mu bihumbi zikeneye ubufasha burimo ibiryo, imyambaro, amazi ndetse n'ibindi. Yakomeje avuga ko ubuyobozi bw'u Burundi buri kugerageza guhisha amakuru y'abari gupfira muri iyi nkambi. Uyu mukozi kandi yahamagariye imiryango mpuzamahanga yita ku mpunzi gufasha izi mpunzi, kubera ko ziri kubaho mu buzima bugoye cyane, kubera ko zidafite aho zicumbitse, ziri kwicwa n'izuba n'imvura, ndetse ko umunuko ukomeje kwiyongera ubutitsa kubera abantu bari gupfa buri mwanya. Ku itariki ya 18 Ukuboza mwaka wa 2025, Vice Mayor wa Uvira uri mu bahungiye mu Burundi, Kifara Kapenda, yatangaje ko hari impunzi z'abanyekongo zirenga 40 zishwe na kolera, kandi ko byose bikomeje kugenda n'ubundi biteza ikibazo ndetse n'impungenge zikomeye cyane ku rwego rukomeye cyane. Mu gihe kandi izi mpunzi zo zifuza gutaha, ariko Repubulika y'u Burundi ikaba itifuza kuzirekura ngo zitahe mu buryo bwiza cyane nk'uko zibyifuza. Ibikomeje kugenda biteza impungenge mu rwego rukomeye cyane, kandi uko byagenda kose bizagenda bijya mu buryo, ariko kandi abantu benshi bagomba kuhasiga ubuzima ku rwego rukomeye cyane.
Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Leo wa 14 yasabye Uburusiya ndetse na Ukraine kwishakamo imbaraga zatuma habaho ibiganiro bigeza intambara ku iherezo. Bikubiye mu butumwa yageneye abi Vatikani no ku isi, Papa Leo wa 14 yabusomeye imbaga y'abakristo yari iteraniye ku mbuga ya Bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero i Vatikani. Niyo misa ya mbere Leo wa 14 asomye ari kuri Noheli. Papa Leo wa 14 yasabye ko intambara mu bice bitandukanye by'isi zihagarara. Yahamije ko intambara yo muri Ukraine ikwiye guhagarara ndetse impande zose zihanganye zifashijwe n'ubushake bwazo ndetse n'umuryango mpuzamahanga bashaka imbaraga zituma binjira mu biganiro bitaziguye kandi birangwa n'ubwubahane ndetse n'ubwumvikane. Amerika yashatse kenshi guhuriza ibihugu byombi mu biganiro, ariko kugeza ubu nta ntambwe yigeze iterwa yageza ku biganiro bitaziguye, kandi uko byagenda kose igomba guterwa. Ariko Papa Leo wa 14 yasabye ko rwose uko byagenda kose bashaka uburyo baganira intambara igahagarara. Ibi kandi biragendana n'intambara yo muri Palestine ndetse n'undi bamwe mu banyagaza bari kugenda bicwa umunsi ku wundi. Umusubirizo umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi n'undi Papa Leo wa 14 yagaragaje ko ahangayikishijwe cyane n'imibereho mibi y'abanyepalestine bakomeje kubaho muri Gaza kubera intambara imaze imyaka 2 ihanganishije Israel ndetse n'umutwe wa Hamas ugenzura aka gace ko muri Palestine. Ibi ngibi yabigarutseho n'ubundi ubwo yatangaga ubutumwa ku munsi wa Noheli ya mbere yizihijwe Papa Leo wa 14 atorewe kuyobora Kiliziya Gatolika ku isi, aho yagaragaje ko rwose ahangayikishijwe n'imibereho y'abanyapalestine batuye muri Gaza. Intambara hagati ya Israel ndetse n'umutwe wa Hamas yatangiye ku itariki ya 7 Ukwakira mwaka wa 2023 ubwo uyu mutwe wabagabaga ibitero kuri iki gihugu mu buryo butunguranye cyane, ukica abarenga 200,000 abandi 240 ukabatwara nk'imbohe. Kuva iyo ntambara yatangira abarenga 70,000 b'abanyapalestine bamaze kwicwa n'ibitero bya Israel nk'uko umutwe wa Hamas ubitangaza ubwo yabwiraga ibihumbi by'abakristo bateraniye ku mbuga ya Bazilika Mutagatifu Petero i Vatikani. Yavuze ko abantu bakwiriye kwigira ku nkuru y'Imana yahisemo kwiyoroshya ikemera kuvukira mu kiraro. Ati ni gute tudakwiriye gutekereza uburyo amahema yo muri Gaza arangaye mu gihe cy'ibyumweru byinshi abantu barimo bibasirwa n'imvura nyinshi cyane, umuyaga ndetse n'ubukonje. Muri iyi misa Papa Leo wa 14 yashimiye cyane ndetse aha n'umugisha abantu bita ku mpunzi zo ku mpande zose z'isi. Ibindi bihugu biri mu ntambara n'ibirimo umutekano muke n'ibibazo bya politike biri muri Ukraine, Sudani, Mali, Myanmar, Thailand ndetse na Cambodia hamwe n'ibindi byose bikomeje kugenda bimuhangayikisha ku rwego rukomeye cyane nk'uko yabitangarije muri iyi misa. Mu gitondo cyo kuwa 4 kandi abaturage baturutse hirya no hino ku isi bongera guhurira i Betelehemu mu Isirayeli mu rwego rwo kwizihiza umunsi bazirikana ivuka rya Yezu uzwi nka Noheli, nyuma y'imyaka 2 bitabaho kubera intambara imaze igihe ihuza iki gihugu na Hamas muri Gaza. Betelehemu yibarizwa muri West Bank, ariko mu gice kigenzurwa na Isirayeli. Ibyishimo byo kwizihiza Noheli byari i Betelehemu byari bivanze n'agahinda k'abanyepalestine batuye muri iyi ntara ya West Bank. Bivuga ko bangiye kwinjira ahasomewe misa yo mu gitondo yabereye mu rusengero ruzwi nka The Church of the Nativity imbere y'uko mu ijoro rya Noheli aho ibihumbi by'abaturage barimo na Palestine bahuriraga mu kibuga cyitwa Manja Square. Nubwo abantu benshi bitabiriye ibirori byo kwizihiza Noheli Betelehemu, harimo abandi benshi biganjemo abanyepalestine bangiwe kwinjira. Ibi byatangajwe n'umwe mu bayobozi bo muri Palestine witwa Mustafa Bariguti, wavuze ko intara ya West Bank izengurutswe n'abasirikare ba Isirayeli ndetse ko bigoye kwinjiramo cyangwa se kuba wasohoka. Iyi misa yasomwe n'intumwa ya Kiliziya Gatolika i Jerusalemu, Kardinali Pietro Battista Pizzaballa, wavuze ko ari ikimenyetso gikomeye kuba i Betelehemu hongeye kubera ibirori byo kwizihiza Noheli. Yagize ati ubutumwa natanze bwo kuri Noheli ntabwo bugenewe abatuye i Betelehemu gusa, ahubwo bugenewe isi yose. Icyo nabonye ni urumuri, kandi urwo rumuri ntabwo ari urw'izuba ahubwo ni urumuri rw'amasura yanyu imeza. Uyu munsi twahisemo kuba urumuri rwa Betelehemu, urumuri rw'isi, kandi twahisemo kubazanira amahoro dukomeza kubasengera binyuze mu mitima yacu. Umujyi wa Betelehemu ni wo byizerwa ko Yezu yavukiyemo. Iyo habura amasaha make ngo Noheli igere, hahurira abamwizera benshi kugira ngo itangire bari mu rusengero. Yerusalemu ni umurwa uherereye mu ntara ya West Bank igenzurwa na leta ya Isirayeli. Ni igice kiri mu makimbirane hagati y'iki gihugu ndetse na Palestine ihamya ko yacyambuwe. Amateka
amaze imyaka myinshi agaragaza ko intambara y'ingabo za Israeli n'umutwe wa Hamas ukomoka kuri Palestine ashingira kuri West Bank, igasemburwa cyane nuko Israeli yashatse ko Yerusalemu yaba umurwa mukuru wayo aho kuba Tel Aviv. Iyi mpamvu niyo yatumye Hamas igaba ibitero byo ku butaka mu majyepfo ya Israeli ku itariki ya 7 Ukwakira mwaka wa 2023, ikica abarirwa mu 200 barimo abasivile n'abapolisi n'abasirikare, ifata bugwate abandi 240. Ibi byatumye Israeli yahise itangira kurasa ibisasu mu ntara ya Gaza iri muri Palestine, aho cyasobanuriraga amahanga ko kigamije kurandura burundu umutwe wa Hamas ku rwego rukomeye cyane. Ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byategetse ko igisirikare cy'iki gihugu gifunga inzira inyuzwamo ibikomoka kuri peteroli bijya cyangwa se biva muri Venezuela mu gihe cy'amezi 2. Ibi bigaragaza ko ubuyobozi bwa Perezida Donald Trump bushishikajwe no guhana igihugu cya Venezuela bwifashishije ibihano by'ubukungu mu rwego rwo gushyira ku gitutu Perezida w'iki gihugu Nicolas Maduro kurusha gukoresha imbaraga za gisirikare. Ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters byagaragaje ko umuyobozi utashatse ko amazina yatangazwa yavuze ko hagezweho gukoresha uburyo bw'ibihano n'uburyo bwa gisirikare buzakomeza. Yagize ati mu gihe uburyo bwo gukoresha imbaraga za gisirikare bugihari, ubu tugiye kwibanda cyane ku bijyanye no gushyiraho ibihano by'ubukungu kuri iki gihugu kugira ngo intego za White House zigerweho. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko rwose gufunga inzira ibikomoka kuri peteroli biva muri Venezuela inyuramo mu gihe cy'amezi 2 bizatuma iki gihugu gihura n'ikibazo cy'ubukungu ku buryo mu mpera zo muri Mutarama mu mwaka wa 2026 kizemera kugirana amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi bibaye mu gihe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaherutse gutangaza ko nta bwato bwinjira cyangwa se busohoka muri Venezuela butwaye ibikomoka kuri peteroli bugomba gutambuka. Perezida Donald Trump yavuze ko Washington ishaka kwisubiza ibikomoka kuri peteroli, ubutaka ndetse n'indi mitungo ya Amerika yibwe na Venezuela, ariyo mpamvu ingabo z'iki gihugu zizaguma mu nyanja ya Karayibe. Hashize amezi Amerika yohereje ingabo zayo zirenga 15,000 mu nyanja ya Karayibe, ubwato bw'intambara 11 ndetse n'indege z'intambara ku rwego rukomeye cyane. Mwakoze kubana natwe muri aya makuru magufi yaragizwe muri kano kanya. Nge nitwa Tuyiringire Ahmed, amahoro y'Imana ndetse n'ibyiza byose bikomeze kubasakaraho muri uyu munsi wose. N'amakuru magufi yaragizwe muri kano kanya, munyemerere twongere dusubire mu makuru dukomeza kugenda tubategurira muri uyu munsi wose kugeza uyu munsi urangiye. Nge nitwa Tuyiringire Ahmed, ibyiza byose bikomeze kugenda bibasesekaraho aho muherereye hose hirya no hino mu isi muri rusange.